We gather here knowing very well that we are limited. If it weren't for your grace, we wouldn't be here. If it weren't for your giving us an opportunity to be, we wouldn't be. So we approach the throne knowing very well that it's only by the grace of God go I. And only by the grace of God your community and village is able to thrive and be here in the presence of the divine without loss. So for that we thank you from the bottom of our hearts. E ui lava i na maola o fio. Ai na waliuti no tangata la o fio i lo walo o Yesu Kiriso. Masapali i le whunga ele e peo na mātou iai. Ma o ao mai ai mātou ia o onga. Wa tuku i la mātou kānono, wa o mai i nei teni. Wa ina ana manino ai le tangata. Le lofa la mea i la o fio. Ele i whaia la o fio le lalolangi o na tūla fua i lea. Ele i whaia la o fio le atu lau ma mea o na nofu ai. O na ele asi mai lea i ai. A o whaia la o fio le langi ma le lalolangi ma mea uma o i ai. Ma e whetale iane ua le lei. Ona e asi mai lea i le teiki ma le teiki. I wilawe na pa o le tangata i le amatanga. Na ua leo staki i la wa fio. O le tātou tūna nofu. I wilawe na sosopo le tangata i le tātou pā tapu ia. Ana e alofa tele mai le tangata. O whaalia le nā alofa muti vale. Ina waliutino tangata le loko. Waliutino tangata i lo walo o Yesu Kiriso. Wa peifo i lavo i mātou. Na saisaitia o ia i le tūla fono o le teimi ma le no whanga. Whaososoina fono o ia i le ti apono. Sa tūla fuai o le tangata i o lama i lo na aina. Sa le manatu ma mafa i a te ia. Ia le whaongaina o ia tu i lalo le whataitai, mātou te whataitai iai. Na maliu o ia i se maliu mātangai no o satau. Tanu miaro na tino i lutuka mau. Na tue tū manu malo o ia i le oti. O le mea le nai ola i pēr le tangata. Le whu mātou ta labu pui o lo malupa ia i le neitai ao. Pese i o se masani. Au le pumoni lava o le tai o fōu. O upu fōu. O tangata fōu. O la mona fōu. Leo wa utu nei iai lau tala le lei. Wa utu kulanga le whao mai. Leo o mātu la mona i nai le fisoso ani mai o lau fio i o mātu tangata. The mystery of your grace continues to befuddle us. Because when we think about how God manifested itself over the ages, it was this mystery box that we knew very little about. We guessed at it, we speculate about it, and we were baffled from the very beginning of civilization. It wasn't until you manifested in the person of Jesus Christ when who you are became clear to us. That you're not this God that's absent from creation. You are separate from creation, but your spirit lingers in creation. And as Christ roamed the earth, as Christ shared
his teachings with us, this nature of who you are became very clear to us. You love us just as Jesus loved us, and you called us to the original place where we were founded and created, in close relationship with the divine. So though we have fallen, though death is the wages of sin, it no longer has any tyranny over us. The grave and death no longer has the last word. For just as you have resurrected Christ from the grave, we also are resurrected from death. Sino na mātou whaafutai le ali ie, no le whaamangaloina o mātou o masala, mātou te whewai e mana mautinoa, ave ke riso o mātou o masala i le la au, a o mātou o masala pēr. Le mea lea ali ie o le poto lo nuku malau e kālesia. Leo se poto ni tangata o to i lalo, a le poto o tangata maro rosi, wa o uma o ne e tōni o laina i mātou. O mātou tatalo le ali ie o mātou e kālesia osi, o mātou ngā ruenga o lo whatsuina i le teini ma le teini. Ia whapeina o na whakauteina i le tala le leia la o fio. Ngata i le nei o lotu ma lo mātou nuku nei, ai whapea fo i le lalolangi au au. Au leila se upu i o mātou mutu whaauta o ma loon e sila fia ma mai o mātou whanau nauna. E tasi lava lo mātou mana o le ali i. I o tutusa o lo fina ngalo le lalolangi, ma mātou tanga o lo whai le lalolangi. Me ia whai fie ai o nā si tia o mātou tūlanga o i mātou o tangata. Ina ia whai fie ai o nā mātou o atu i le whaingatā o le soifuanga. Ma mātou manu malo ai, o wana manu malo ai fo i lo walo o Yesu Kiriso. La mātou tatalo i o matasi o mātou lamona, ma lamona o la o fio. Pe ona whaalia e le ngata o tala o na mātou whatutuanga. E o lo o whaali mai te fo i a loa ngā ngapa ia i lea teini ma lea teini. Wā o mātou motinoa a o whatasi le langona o le tangata ma le langona o la o fio. O na manuia leo le lalolangi e pe ona iai le amatanga. O mātou i loa fo i mawhewhewe. I teimia leo matasi ai le manatu o tangata ma le manatu o la o fio. Te whawhangu mai a mātou le olo papelu. O whataa pepeina e la o fio ma lo wanganga pa ia le tangata. Ina ua leo matasi lona manatu ma le manatu o la o fio. O whaali mai fo i le tele o tala whasopito o le tangata. O teni uma lava leo matasi ai, le manatu o le tangata ma fina ngalo la o fio. E manu ma lo lava la o fio. Le nala mātou whanaunaunga le ali ie. O afo ia mātou ngā ruenga whai o mātou whainga tauranga. O mātou pespesenga e ofo i lava i le neita po inga o mātou mosiosi. Ia o matasi lava la mātou upu, male fina ngalo la ufu. E miliu u fatasi o tātou mauku ma oe, e manui ai me uma mātou te whaia. Ia o nāla mātou te talo whaitele lea li i. Tu fatasi ma te talo ese al tangata lava i e neo mawhai o mātou roto te totasi. Ua lone e si la fia mamama. Se ia tali mai e tusa malo o whatunoa. Ia swafo Yesu Kiriso o mātou lii ma o mātou whaola. O
mātou mole mawala awa tuai. Amen. A tātou te whaawau le nei, tāpo ina i pese usamia e ofe pese.
I la mo po nā tau langa e mawhai o na osi e tangata. Pe atu whawhengai mo le tau langa na sa nia e lo walo i Yesu Kristo e ala i lona soifua. O le mātou tatalo se e talia mai. Le tau langa lo no umala o kalesia me mātou umai le ni tai au. Ma ia whakateina i le whinangalo la o fio i le menei. We ask that you receive our tithes and offerings, but most important, receive our hearts as we offer them up to you, O Lord. Amen. If you're not a tuala tato fitawina, tu si mai le whenenga tuaia e soto mta upoiono, tātou whetau e whakako e iwa. Whapau e whakako e skuma i tonu. Our reading this morning is in your bulletins. You can follow along. Exodus 6, 9 to 13. E so toiono e whakako e iwa e whakako e skuma tonu. La tātou whetau whanawhawhawha i ai. O whapelawa na tautau Mose e whanau ngā Israelu. E le whalongo i lātou i a Mose, ono lo lātou roto ti ngā mane ngā rue o mawhi. Aluia, whai atu i a Wharao le tupo e kupito. Ia tu mai e ia o whanau ngā Israelu e o ese lo na nuku. Whanenga fō, e ngari a mātego ni tāku koe musu kuwalu. Tātou whetau whakawhawha e whakako koe suku maleono. Whapau mai whakako koe lusu fōnu. In the New Testament, it's the book of Matthew, chapter 28, verse 16 to verse 20. Ona o atu ai lea o leo so e to se furu man to tasi i kai leia. I le maumana polo ai atu ai Yesu i a te lato. Maliu ane ai lea Yesu o whetala i atu i a te lato. O tu ina mai i a te apu le pule malava i le langi ma le langi. Whakoi lusu furu. Ia te maile tu e ala tātou whetau whaamolongo i upana whiunga pa ia. Tuma watu pe a te iana na lava vi i na nei o i whakavau whaamolava. Pe o tusi e lua na tātou whetau i ai. E pe se i o i ai se whesini i le pule. Pe o i ai se whesini ma losi. O le pule a ai e te whai ai le mele nā. O le ma losi o ai le nā e te
Pe whapena leo winga o le whaitau lea e lua lea na tātou whaitauina. Wa tātou I loa ma le whaasolonga o le tātou mātamatanga I le isoto. E pese I o le mea le nāna whaofisasi e le mawhau o Mose. E le ngata o le pule ai lea a alu ai e whai a Farao e tu maira na le. Ia e po le afu le malosi o lo ia te ia. E pe o whisini nā leo lo mawhau I ai ia Mose. Whisini Mose I le tua ina uwala au le tua ia te ia oi oe. Oi oe lea o wala o wina aku. E alu I ai kupito e whai a Farao e a mai lo nubo Israel. Oi oe. O le pule ai o whea sa wai manos. Le mea le nā, na whamaila I o le tua le talan tātou whaitauina ma māmalama o mai. O aku o le ola lava pēr. I am that I am. So ina ua whisini Mose o ai oe, whamaila tua o aku. O aku e le whatumutumunga o le malosi. I am that I am, meaning I am whatever is necessary to get the job done. O aku le ola. Le tua o ola pēr, e ola lava pēr. Ia le ngata mai I le nā o whisini Mose o ai aku. O ai lo tangata mu. E mawhai ona o walato I luma Farao ma whai ai e tu maila. O where maa losi o I ata. O whamaila I o le tua. O te iate, o e te luma. So o ai lava la oe. Oe whatasima. Ua lava le nana. Fisili Mose o ia. Wau tangata whatauwa. And ia whaale tua ia Mose. Oe whatasima o kaulea. Le mea te manama mia. O le nā o te whaia mua. E peo le winga le nāo. O ele meni nei. Ele ngata o a o I. Ai ala ma lesi tawhatolu nā o le mawhaanga o le malosi ma le pule. O le whisiri o le ale ngā ruenga o le whai. Si e lefia mana o mia o e se malosi pe a whai e reise ngā ruenga o whai. E lefia mana o mia o e se malosi tele pe a whai nā o le toa toa ai ruenga I le aso atoa. Le mana mia foi o le pule pe a whapere, e se ngā luenga o le whai. So e pe o nai mea I o o tau whawhau ai, o lo lau tua ai le tala I le whengenga, tua ai mana whengenga fo o le pule, o le malosi. Ia o na tātou wane la I le tala, whamai e amata lawa I mea o lo ia te oe. Ia wa ofisini nei ia Mose o ia te le loto tala na whai atu leo o le tua. O le ale nā e lo lima. Ai atu ia Mose o le na toto, o whamena toto. Whai atu la ia o le leo tongi lalo. Tongi lalo na li mata ia ia toto. So, this is sort of like what forms power and authority. It's whatever is in your hand. God uses that.
God begins the salvific process. God begins the saving of people with whatever is in your hand. Mantuina le amatanga o tafsiri whai, e tau sanga e tele. Fesiri lava na fesiri ngia e leo whenga luenga I nā whau tau sanga. Po le asa whina ngalo le tua e me taona whaile ni au lotu. E lo po mala e a tātou, le po momo le whasana tātou iai Raymond. Aina ua fuai mai le tua, le nei whanua, le nei lau le ele, le nei whale sātene. Ona manatu no leo le whenga luenga. Whapei ona whamea lofa mai le tua I ai tātou. O le mea leo la tātou osi o sia ai se mea lofa mo le tātou community. Iona whesini lai o le whenga luenga, wā o te akono sai ai. O lea le mea o lo I o tātou lima. Ia o le tali o le tātou manu, o le tātou ngana, o le tātou wangai whanua, o le tātou tukulanga talavou, o malau lau o malosi o le whainga luenga I le nata tau sanga. Ia o mai le nā na whawhau e loa le tawhisi le whai e peo nei ai. Sea se nā o I lo lima. This is one of those things that's sort of like a hidden gem in the Bible. A lot of people talk about saving the world, going off to Africa someplace and preach the gospel. But in the context of what the story of Exodus is, it begins with what is in your hand. What do you have? What do you have? It's almost like someone threw a party and you were not invited. And they were dishing out these things that say gifts like language, culture, your parents. You didn't have a choice. And that's where salvation begins. That's where power gets generated. And that's where authority rests. It's whatever you have with you. Yeah. Finau ia mose male tua. Ia na fatura le tua tonu fai longa ia o te tua ia te oe o mua. Liu ngata lo toto. Liu ngata lo toto. Whao ngai. E mose le whailonga lea I na ua o I kupito. Le whailonga lo na lua o le pelanga na lima. E no whaama ma whau o whaaleo e mose le talitono o na tangata pe alatu mia I ai lato. O na vea whale o le nale talitono o tangata I a mose, ma mea o le talitono e mose I le tua. Io na mailola ia le tua whailonga ia to. E wsosoani le talitono o mose I a te ia. Ia mese fo I le talitono o tangata I a mose. Mai le tua mose tu lo lima I lo whatawhata, o tu e mose rona lima I lo whatawhata, o na le pelai leo na lima. Mai le tua ia mose tu e tuku lo lima I lo whatawhata, ia o na tu e mamai leo le pela. E na le lua ia whailonga na I lo e mose o na te li tonu lo leo mose. Ia o le mea le nei o le wala au o le tua. Ia na mai lawe le tua le whailonga na tonu. A whai e le tali tonu le no. O ne e tango la I e asu mai se vai. Sa saa I le lawe le ele. O na li
toto ai lea. Ka penale wingo tātou. Tātou te leta ni tono le winga ala nā o tangata. Ai mai se ale a whape whaali mai le tua. Mela o tātou wingo. Ma tātou I te fo I le whanga tuanga mose ma le tua. E pe I fia mana o mie mose se atua ma losi. Ina ia whai ngā ruenga e fia mana o mie ai ma losi. Me tātou te loe fia mana o mie mose le pule. Ina ia whai e ia le ngā ruenga lea e fia mana o mie ai le pule. So le mena na laina finau I o mose ma le tua. Wai lole le I mose. Ia e kupito na ola ai. Le malo te le. Lofo e mose o farao e le na o se tupu. A o le atua o tangata e kupito. So e le I whatutu lima lale manatu o mose I le ngā wenga e pe o nei ai. Ma wala o wina ia ia le tua. A pau wale mena fia maua e ia marosi. Fia maua e ia le pule. Ia o tātou maua le tata. Walatu ia Mose ua whaiatu ia wharao tu maia tangata e o. O atu le loa tangata I le tua. E o pala wina o le tua e whainu whaarutanga. Ia e musu I wharao. So o le manatu e fia whaamawhaina o le maulea o whaama e le tua le loto wharao. This whole idea of God hardening Pharaoh's heart is something that's in the midst of this story. It's a quality of a tyrant or a person in authority who has lost connection with what's going on. E pe o le whamaae le tua o le loto wharao. E pe o inana ta wala mai ai le wha o le tanga o tangata. O le tala e whapea e tasi lua mala tolu ia na whaila ia o le marolonga. Fa, lima, ono, whaile marolonga, fitu, vapu, iwa. Ia na whaile o leo marolonga e ta pena i le mala muri lea. Au le whaita wina o mala nei e pese I o mala mo mua e lima. Na whaama a e wharao o lona lava loto. Latu Mose, whai atu le whina ngalo le tua, whaama a e wharao ona loto. A mala muri la ia e ono e se fu. Whamina whaama a e le tua le loto wharao. Eo o tu malo na ono wa mata na paso I le tupu. O leo ma whai ana tau la itu ma lato wila mutu malo losi. O na manu malo I le malosi o le tua lea na sama Mose. Io na mata lola I o na vai o na loto. A whamai le tala le soto. O na whaama aalo lea le tua o le loto. O lona minga wa alu o wafoi le maa o le loto le tangata na whai e ia lava e ia. E le temi na whamaa e le tua e le loto wharao. O le si meta tu te roi mama nei le whawhawina o mama. E pese e amata I lago I le vai. O le mala mo mua lava ua liu toto le vai. Le ana whai atu le tua. Whai longa leo. O
palawina oe malamomoa le nana whaale e mosi. Uli utoto uma le neila la o le vai o ngā tutonu e mauai hina, mauai whimota, fe ave ake e tangata e lima. Ia o amatauna li utoto, te pē, ia o manongi le malo. Ina sore man mala lua mo meo lane, o lane pe e nofo i le vai i listeng, ia e whae ea rana uru i lunga lau e le listeng. E o amata mai i nāre whai mo mala. So le mala lo tōru o meo utu. Mala lo whao ngā rova o meo lani. O amata ana na sau i lunga, sa amata lawe le vai, e o sau i lani, sau i utu i lunga o whonga ele ele. E na mata leo na while lei o meo ngā rova. Isi whamai na so wai o whamai I manu, o le pestilence, livestock pestilence, pe o ma mawhai o ma mai e manu. Uma le nā so o leisi whamai o le mai fula, boils, wa fia e le ngata o manu, ia wa fia fo ngata. Ia lesi mei mala muli ia, wa la vea uma lava ai kupito e sao lava ko sena. Le nuku na iai ia I whanauma Israel. Le ioko iai mala ia. Uma le nāna sa sokola ia ma le uatoa, heo. Wa matana wa ia tu le langi wa ngā o ioi iai mea. Uma le nā se a kerisi. Wa mai manu ni I ma ua. Nei loko wheo o matana tangi o mai a se a kerisi. Wa mai lava ua. Ai. Ia manu na pepe. Mala lo na iwa pōni sā. I le wōo lawa I umo le langi. Pōni sā. Tui fō I lawa le langi na iai le amatanga. Ia o le mala muni. O le whasioti ina o matua. Tā wana whasioti ina umai o matua o Israel. Ana whasao ina tangata Israel malato o matua. Ona ua nini le pui o lato whaka. So le meo whakamiumi o na whakamatala nei mala. Ona e iai le me tupu pe a whakamaa le tangata o lona loto. E le me tupu pe a umi o whakamaa mata mau le tangata I mea masani ai. O le ale me tupu reverse the order of creation. E pōni sā ai le no. E maua ina ai tangata I whaamai. E le ola le lei ai mea tuto. E mamai ai I fua whaere le ana. O mea nana tupu ia e pito. Ina ua ma aale loto whara. Ai amor ua fole ma aale loto le tangata. Ai ele te me whao ngā ina e le tua le maaale nā. E whai ai rani whananga. Le upu e peru o whasamoa ina o le maa. E ma whai whai o na whamau o na whasamoa ina o le whamalosi. O le ngata ina whamaa e le tua le loto whara. O whamalosi fwoi le tua le loto whara. Ila manatu wa ia tuala te tai mala lima o mai o mata tuala te whea atu la totofu. Ila manatu ma whaiana ma lua e rona roto. Mela nani to sito na whaingatāi. Ono o vele ma aao na roto. I mala e lima mo. Ma mea o wha sia e le tualo na roto. A wā mala e lima o tutoia. Nei e tau nuku ai le upu le nei e le tua na whai amusi. O te au mai aro nuku mai Israel i le ao mamusi. O te le au mai e na mala se lima le ai. O te le au mai a ma a pere loto farao le ai.
te au mai alo ina o se fulu mala. O umale maa o le loto o tamata. A ua o wha malo sia o na loto e ta ofi tamata. This is one of these things that we got from the book of Exodus. It's the battle of the gods. And God said, I will not free my people with easy stuff. I will not save them out of slavery and out of bondage using just 5 plagues. I will use 10. Long after Pharaoh has given up, I will harden his heart to continue to hang on to the people until I'm able to pull them out of the strong hand. Mana ia le tala lea, te manatu o le tatou tala fo le nā. Nala no mai tangata Samoa i le tunuku le nei o le samili manuia, mai sea. O nei whai asi soata o tatou lo whanua mai ele. Le ngata le titi le real estate, le titi foi manatu o tangata atu motu. Ele maua i tatou manatu o le tununga. Ma le atua lea o lo tāpua i taski iau, tangata kontinenta te tele. Le mea na le satuku ia Israel. Si famile tala e fitu se furu le awhaki o Israelu, lana whanau lana whanau na o ia i kupito. Au pule Iosefa. Ai ono se lau wafe la whai to ata nei o la whasaroto. I le soto. O le wingo al whakatalanga, e ese le atua e tāpua i ei tangata e tō fitu se furu. Ese le atua e tāpua i ei tangata e tō ono se lau wafe. E ta tau lava na la fua i Israelu o tua tuai. Le foi na fatu tua i ai Farao. Langa leo tupu ma te lea le whanau Israel. Whamai aleli e le mawhai o na utu e tātou waina fōu i whamu pa utuai. A wa a whai e whapena e pā whamu o na mau leo le waina. A te taulawa i ai tātou o na utu le waina fōu i whamu pa fōu. E sanga i ia e pēr le suafa lele. O whea sa waina pule, o whea po ngai mai e le marosa. E leo fisili ngia lau le tali, o le atua. O le atua e po ngai mai e maros. O le atua e aunga mai ai, le pule ma le pule ao ao. A le fisili e whetau i mo tatu. O se atua e o tangata e tō fitu se furu. O se atua o tangata e ono se lau wafu. That's a more relevant question for us. There is no question that power and authority originates from God because God is what it is. That's the definition of God. But a more relevant question for our time, which God? What God should we worship? The God of the 70 people that went to Egypt from the very beginning? Or the God that's necessary to pull out 600,000 people out of bondage and slavery? It's a relevant question for this country also. Should we continue to use medieval, archaic institutions to manifest the God that forged this land? Or should we look into getting a bigger God? I'm not saying that that's the definition of God, that which you cannot think beyond.
God, by definition, is the source of power and authority. But how it's manifested, that's up to you and I. And that's a more relevant question for us. So as we go out into the world, maybe we should remember some of the attributes of God. One of the attributes of God is e tausi whiangainga le atua, lisi nā winga le atua. O whela mai whea le tino mai o le atua, o lea alo na winga e tau atua i nā ai o ia. O lea le winga o le atua, e le atua iai ai seisi atua e sili atu nei lo le atua. O lea, e tausi whiangainga. E mana tua e le tua la whengainga na whai matua a o tangata ia. Mana tua e le tua la na o ona o Abrahamo i na uofo i nātu e iara nātane i o isa ako e whai e te tauranga. E mana tua e le tua la na upu. E le laina la na whamatalanga. Ua whetala yatu o ia o na whai a lea. So the one attribute of God that we should all keep in mind is God keeps His promises. God keeps His word. And He keeps it across time. He doesn't just keep His word for this generation, but He keeps His word from previous generations. O lesi wingo le tue moni. Wingo le manatu le nei, e tu noa lava o ia. A whape i eise tua e whia mana mia, ni sā mo ni lani soi fua, e mauti noa ai tātou mo whengo whia na tātou whaktu tua iai. E le se tua moni le nā. Le o le tua moni o le tua tu sao, tua o noa. O le tua e le mawhai o na i eise isi mea i talatu. What for your definition and our letter? E tangata sa whiawhia e whanua. E tangata sa atua e le malosi. E tangata sa atua e le fita mana na whoawhi. I o lafo e umana atua. O ai pere so whanua. E lea fo le pelu. Au le atua lava ia e tutasi. O le atua moni le nā. E lua whetau sanga te wai na sau e tangata i moa ia Iesu mo whi mai. O au, o le upu moni, ma le ola. O le whatutua mai i ate. E uina o ti. A e ola pēra mai. So po le alawa la le whakapōpō ma o le atua. O le tātou wa li o aima lea o ke riso. O le tama e peifo i o tātou. Malama lama o ia le tātou tūlanga a whaatangata. Ma le mafu anga le nā. E tū i manu ai o ia e whatutua a ke risia. Ia ma le winga muri o le tua e oa tātou te whaangaloina. Pese i e te tau i eile matau. O le winga o le tua, o le alawa le tua e pese i te tau na ave i eile whewhi. Te tau na ave i eile whaaloalo. Lupu moni lawa na whaaloalo tangata i kupito i a whaaloalo lea aisea. O wā o ia i eile ki ma te tala mea ai. O lana upu e ola ai le tangata. O lana upu fo ia whaena i se aina. Sa ave i eile whewhi tangata. E o sau mose whaali atu le tua le. Le tua le au maalosi mai whai e ia wabenga i le sisi o mama. Ia ona whapea no leo tangata. Pe leo le tua moni e leo. So ko whera ka le mea o iai i le tātou whewhi, le tātou taku. O le tua na mo tātou. Ai alo o fo i le mā tātou mataku, le tātou whewhi whamatala uma.
Le so ngā le tangata. Ia e le mawhai lava la e sea e le winga moni. Te tau na tātou whiwhiwhi i le tū moni. Ia o le awhamata mai I upu. Mai ale li o nei o le upu moni ma le ola. Le whatuatua mai I ate. E ui lava I na oti e ola pea. Ia ona te upu nā tātou whetawina I mātei le luasu wala. Whe mai ua tuina mai I te aku le pule, le mālosi. Le mele I o tō watu. Ia whaino kuma lava maso. Baptiso atu ia nā tō le suafota mā le alo, ma le ngāna pēia. Ia mā o ako ia nā tō e pēo na o wako o atu ia te o tō. Na tātou ngā ruenga le nā. Whaia pēa lava pēa e whimana mia e mārosi. A whawhtai le tua. Wa mai a tātou le mārosi tātou te whaia lana ngā ruenga. Ia o whamutunga pa ia su mai e le te akona. Tātou te tālo. Mātou wangai arau la mai pa ia le ie. Luku moni e reise anga tonu o iai mātou. O tō mai lau kule mo o whaungaina o mātou tangata au mawale. Le o mau ai so mātou wanga noa I le lau. O le mātou te tālo le ie whapeo na maua mai mātou mi ate oe. Ia whapenao na mātou wofu I nātu nisi. Nei otu e pēra manuia o lau whio I tangata whatuatua. I le ngata I so mātou o tunuku e whapefo I le lololangi au au. Ono lo suafa ke riso. Amen. Mai polo le lava pōna whalata I nai neri o Iesu. Nei tango I le areto. O tofi ma tu inatu I o na so o ma whape atu. O lo tino le nei o tofi ma sui o to. I o to whaia nei mea ma whamantunga I a te ako I a so uma to te ai. Mai paulo o I whape fwoi lei pui na umo na lato ai. O si tia I o lato luma ma whape atu. O le ipu le nei o le whengainga fau lea I lo toto. I o tō whea nei mea ma whamantunga I a te aku I a so uma tō te whenua ai. Wa a so uma tō te ai le nei a reto ma wheinu I le nei ipi. Tō te mana tua ai le malio o le liki se I a toia whio mai o ia. Wala watu te akono o te pena mo le whamantunga se kalanga sa tātou whawhitai mo le a reto ma le waina. Tātou ifo matutala. E ana iai lava se isi atua le ali ie po o mātou tutu, o mātou wala au iai ni rei tu asu. A pe tae lo mātou atua. O le ai lava se isi o nā oe. O le atua e mai le vavau, se ia o lava I le wha vavau. O le atua e tuku I le alofa, ma le alofa muti vale o le atua e wha māngalo. Ma le atua e manatu lava I o mātou se ma le amo. O le atua lava oe le li I te whaunguia pe a mātou wala au teimi mātou te manao mi ai lo fesoson.
O le atua fuki na te whaia ngā venga i o mātou tanga te teimi mātou te pua ngā tia. I teimi o le ola nei. Le atua leo o mātou whaafetai e le nei tae au. Ono le tau langa tōni ola le ali iena e sau ni e ala i roa pele o ke riso Iesu. Le na fio mai. Mofo ina mai rona lava soi fua ina ia le whano lava soi mātou. Le li o mātou no mori na mātou whawhatai le li tae au. O mātou wa ngai ai rola ai pa ia o le kumoni a le li ie. E le aiso mātou wanga tonu. O sa mātou mea o sa o na whai. Ai pitai o le lau na e ta pena mo i mātou. Le ia moa i mātou le ola e wha au. E ala le toto ma le tino lo o le pele o ke riso Iesu le li ie. Whawhatai o mātou matu. Ais pangale a kama. O mātou le mai. O mātou la mona lo mātou whatau wa. Wa o i mātou lavo ni tangata o se whanau o le ato toa i o uma. Le li ie, o mātou wala au le le tae au. Ve ie le toto, ma le tino lo mātou wali i whaolo ke riso Iesu. Whai lea ma māna longa i o luma lo mātou tu. Whapa ia la mātou whetangofi. Whapa ia la mātou wheinu ma la mātou ai lona lava tino le li ie. Le ia o mātou loa, na mātou sabu wali atu ia te koe lo mātou tu. O lo mātou. Talo lea mare whaafitai le li e le nei tae au. E la lawa li suafa manu malo ke riso Iesu lo mātou wali i manu mātou whaola. Amen. Leo pōna whalata i nai le li o Iesu. I e tango e le areto. Whaafitai e peo na umon tātou whaafitai. Tofi lea matu nātu i o na so o ma whape atu. O tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaial nei mea ma whamantunga i atea. I aso uma tō te ai. Mai polo i whape fo i leipu i na umona lato ai. O si tia i o lato ruma ma whape atu. Leipu le nei o le whengainga fo le lo toto. Tō whaial nei mea whamantunga i atea. I aso uma tō te whenua ai. Lafa penafo i tātou whaia. A moa le areto ta lia roa. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, He held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory.
my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. Brought me from the darkness into glorious light. Whetalai Yesu, o le pule ne o le whengainga fōle I lo toto, whenui e tātou mai ai. La tātou tutawa pēr. Le misterio la ofio e le mawhai e tangata o na malama ato toa I ai. Le mwhaiwhoi na mato malama ato toa pe whapewhea. O na whaongaina ne e le meni. E whai masui o le toto. Ma le tino o la ofio na malingi momo I le mo le sato. Ia mafuanga le nā tāua I le whatutua I ate oe. O mātou whatutua, o mātou tiltonu, e lava matutoelo o lo whatunoa. E mā ngalo mai mātou, e le ngata iai mātou o whatutua. Ai ite fo o mātou tāofi. E mā ngalo e fo I lātou e le o iloa la wafi. Mātou whatunuina mā vaenga na mā vaenga o so. O le mātou titalo lele I e maua lo mātou mālosi. Mātou te o atua I le lololangi. Ma tala I le tala leo la wafio ma lo lo whatunoa I le tangata. O wao lo fina ngalo le mo I mātou. We thank you for the mystery that continues to envelop around our rituals and our habits. And as we partake again of your grace,
We ask that it gives us permission, gives us the power, and imbue in us the authority to go out and manifest the gospel in our lives. This is our prayer. Amen. Wa tātou whaiure nei, sa minga e peso sa mea rofu peso, o sa ona oli nei, lo loto ia Yesu. Whawhiro e tua ilau sunga fuma. Tu sai fo I marita I te ino le tātou tāpo inga nei tai au. O le alawa wa te aina ngiri fitu ta inatang. Ani whaamua I le atua. I le alofa maleanga le lei o le tātou na tai sigila. Le au mawha I o le tātou au lia mai le tātou asu sāpati le tai au.
ia e fua ia tupea le atua le mau te le lau sunga. Le ngata I lea tātou tali suang pa ia e ala le whamantunga. Le ua tātou tātou fia le tino ma le totu pa ia o le tātou wari. Ia te ina lea mo tātou a wafo le amatanini o le poi masina fo wa tātou au lia. Ia sao mauli le fōlaunga a wafo I le amatanga o le nei masina. Masina lo na ono le nei tausanga. Ia whaatasi pēle atua mai tātou, wha ia tu pēle atua le malosi. O le ola I lau sunga le fumai. Ia utupupu ina pēle atua lo fun. A wā le taitaina, ma le hao tauwina, le whea au maranga luenga wā. Whea ngai pē marau sunga. Ia mai sere taitaina o le tātou e ka le sia nei tono ni ngā luenga. Ia whamani atu le atua I lau sunga. Whamani atu fo le tātou e ka le sia, ma alo le tau atai, alo fo I le whamarolosi nei tai au. Ka e tupe suru le tino lo unau mai pia le tātou ka le sia. Ia, hoa e ala I tātou tāpua inga le tai au. He maise o tātou a inga o lo o whai tāpua inga mai lunga o penga ta whailang. Ia, ia whamanu ia tu fo le atua ia te ila tau. O lo tātou whatasi pia ma le tina o le whai whiauto ina. Nga ia I bonga, lo tātou whai tāpua I pia. Le ngate I leo lo tātou whatasi fo I ma le tina ia leipa. Ia atanoa. Lo tātou whai tāpua I pia whatasi nei tai au. Ia o le manatu lava le ka le sia o le tātou a inga nei. Ia lofa le atua ma ia wha ia tupea le. Whianga iai o tō I tono ni atu esi. Ia ma whi au wha le ahinga. E ngatai leo o vai atu I suru le tino tātou whatasi ma le tina o ngā luenga. Sa malanga. Ia le fo vai atu sangi mai nei tai au. Ia le alofa lea ma le anga le leo le atu mwha iun tātou whatasi nei tai au. Ai wau tūna I atu no le asani whaolo ai tātou ta mawharenga. Tu se fo I mani tai au. O le sosoani mai le tina ia vonga e lua se lau tā la. O lipa se lau tā la. Ia o le tātou e kalesia. E awhi honu se lau lima se fulu tā la. Tu iei ma le sosoani le tātou e kalesia. O le maauma le musia o mau le nei tai au whaolo ai nai le tangata o mau whatasi mai tātou. E tolu awhi. Lua se lau lima se fulu tā la. Ia e le se manu ia o le komiti. Le fo se manu ia o le au una o lo mtalia. A o le atua. Na te tue whaatu tumu atu meo whaongo ina. O na o le tau wara rofa iri. O ono lo mau whaatasi mai tātou. Ia o le whaafitai lea le komite tu atu nei tai au. Ia I manu ia tere toe la sangam toe teimo le tātou sauninga. Tai. There's a game going on at the NBA top level, and I think our young people ought to take a lesson from Nikola Jokic. Right? If you look at how that player handles himself, there are lots of Christian attributes that he exhibits. And I think it's just a great lesson for all of our young people. And it's something that we could learn from our parents that come from Samoa. You know, they don't have to participate in the life of the church, but they're here. And they contribute. You know, because they feel like this is an extension of who they are authentically in the islands. And I think you should find that in you as well, our young people. So that you can participate in what God is doing in the world. Because that's a good thing. Le ngata I mama au e pēna whamaina al komiti. Ia o tau mawhawhu I tele batu o mato a ingi. Ia o te la tuela whawhtai e mea o masi o tina ma mato a ingi. O tō tausi whiangaina. Ia meisa fwoi o tō mama au a musia. Ia lofa le tua mai whatutumu me o tō whanga mawina. Ia o le tua malana mala au.
Bia tele ya la sama ne ba yaso a fe mai e mitato a tu fa na tu watu ia le tau whainga te tahi o tau si whai le aoma sa moa o whai e le sto nai i le tu mai se furu tahi ao ia la tatu whai o i te tau o mātou o i le sinuio le nei tapu inga o mātou whaunga tuina fui au pono inga ne mawa e ai ma le au ia o maolo mātou mālosi o whaanga tunuina fui o mātou mauli o matasi ma lo finangalu o le mātou tatalo i papa le loa le namo le mau i le neiva yaso wa mataina. We thank you for the opportunity to gather and to meditate on your word, but more important to gain strength from the table and the fellowship of those believers. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. E tumo mai o mātou ruma, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola, le lofa muti vale o le atua tamā, ma mafutanga le motusia malua ngana pa ia. Ia mātou lea malau whanau whatutua le rolangi awa, nei se i o le whakawau whakahola